Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Evve shakkenne faafa kurumaki warabbaavaru needeve asarutake ekura mihaasha adi mujtama wes qur'an kame. Ekan Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'anuge etan ayatek gawani bayan korawwafa. Egotun alugonme maida suratuge mi ayatan alugonme balala fikama wani nama alugonme ne igen dane egen qur'an needeve asarta. Allah subhanahu wa ta'ala wahi korawani لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم عليه السلام ge darikalun Isa عليه السلام adi Dawud عليه السلام ge dufulun launa levviye bani Israel bagage mihunge terein kafaru mihun eki vegento ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ei eba mihun kon ulum faafage sawbunne adi e faafaga haddu faanala diumunge sawabunne mikan Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan korawani mi madde bekalun e debekalunge dufulun e mihunna launa lebbiwahaka ema algonme visnalam vi hagigatuga mifada salihu bebe fulunge dufulun bayaka launa lani hagigatuga e mihunnaki warabvis nubaya bayakawima den Allah subhanahu wa ta'ala mi ayata jehigen waayatuga mi bayan korawani kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu لبئس ما كانوا يفعلون اباميهم ويه اباميهم تريغا كوربه منكرات الله سبحانه وتعالى نهي كوربه كنتت منا نكرا بايكمغا بني اسرائيل باغاගේ මිහුන්ගේ තෙරේගා الله سبحانه وتعالى نهي كوربه එතක් කමෙක් කොරෙමුන් දියයිරවස් එබෑමිහුම් මනෙන් නොකුරි එහෙම්බීමා ඒගේ නතිජායගේ ගොතුන් මි හෙවලෆා සාලිහු දෙ බේෆුලුන්ගේ දූෆුලුන් mi bෑ mihunnan mi launal levige mi dani hagigatuga emihunge mi faafage sawbu ehmima algonmen visnalam vi hagigatuga algonmen kuladana vi minwaraku algonmen eba jehekan algonmen ge mujtamoge terega algonmen na fenna needeve kantatta Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurvi kantatta ekantatta mujtamoge terega kurevetam fenna kam waninama ekam mana kureven jehe ekan huttuven jehe سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك